Da li vam je bolje da imate, ako ste u onoj ekipi koja dobiva tu jednokratnu pomoć, da li vam znači godišnje pa i 1000 eura keša, ili bi vam značilo da živite u jednoj od najrazvijenijih zajednica te veličine u Hrvatskoj. Znači, mi se ne možemo takmičiti sa Dubrovnikom, sa Zagrebom, sa, ne znam, bilo kojim većim gradom, ali ako pričamo o mjestima i gradovima do 20.000 stanovnika, ja tvrdim da Plaški u jednom vrlo razumno kratkom vremenu može biti jedan od šampiona ako bi se zasukali rukavi, uključio mozak i privukla, znači, pozitivna energija kvalitetnih ljudi koji nešto znaju, koji nešto hoće i koji nešto mogu. Znači, ja to sam ne mogu napraviti, međutim, rekao sam vam, imam viziju, imam plan, imam ideju, imam ciljeve koji su transparentni. Svako večer vam ih čitam jedan po jedan više, kao ono kad mama čita djetetu da ga uspava, ja vas ne želim uspavati, ja vas želim probuditi. Znači, možda i od svojih obaveza ne razmišljate na način kao ja, i ja imam obaveza, međutim, živim sa jednom pričom Plaškog, to ste mogli zaključiti iz svih ovih emisija i većinu tih informacija, one su u meni, ja ih nisam trebao tražiti da mi neko suflira. Znači, jako puno mislim da mogu napraviti, a još uvijek sam u godinama da se od mene nešto može očekivati i možda je greh da to ne ostane za trajno dobro naše zajednice. Nudio sam ja i Peri tu ideju, međutim on je mene elegantno odbio, a ja čuvam prvi mail u kom sam učestvovao na pobjedi, to je bilo još valjda 2013. ako dobro pamtim, mislim da je tako. Znači, ja vjerujem da ćemo se mi razumjeti zašto Ilija Gaćeša sve ovo radi. Dakle, sve što imamo u Plaškom je logično, znajući tko i kako vlada. Ali imamo, znači, šansu da to zajedno promijenimo 18.5. I znači, ja vas molim, dajte mi još jednom, šaljite prijedloge za vijećnike koje biste željeli da vas zastupaju.